kami mohon kesediaan turun panggung. Akhirnya kurang panggung utamanya, dari 2.000 orang menjadi 500 orang. Baik, sekali lagi Bapak Ibu yang di atas panggung yang tidak memiliki mobil action harus dinampakkan, Ibu. Gimana? Apa lagi, Kak? Baik, kami mohon kepada panitia mengecek mobil actionnya. Bang Aceh, silakan. Silakan menunjukkan handphonenya kepada panitia. Baik, sekali lagi kami informasikan pelaksanaan Tilawatil Quran ke Aceh ke-35 ini disponsori oleh Bank Aceh, Nibras House, Telkomsel dan sponsor lainnya. Sekali lagi kami informasikan pelaksanaan Tilawatil Quran ke-35 Provinsi Aceh disponsori oleh Nibras House, Bank Aceh, Telkomsel dan sponsor lainnya. Ibu Bapak boleh login dulu aplikasinya. Silahkan mengecek, Bu. Login aplikasi Action M-Banking Bank Aceh. Ada ya? Sama KTP-nya, Pak. Ara. KTP ikutin kan? Tapi enggak nomor. Kalau datang nomor juga. Kalau ada aplikasi, ada nomornya ada. Iya. Oh ya, oke. Sudah dapat pemenangnya, Ibu? Silakan login. Ternyata ada aplikasi yang di dalamnya bukan rekening sendiri. Baik, yang tidak ada, Ibu, yang dinyatakan tadi tidak ada, dipersilahkan, mohon maaf, turun dari panggung utama. Kami persilahkan. Yang tidak ada apa ini? Yang tidak ada apa? Semua ada. Baik, yang ada silahkan kami ingatkan kembali login di aplikasi mobilnya sudah diloginkan. Silakan, nih MC-nya tidak dapat. Sudah ada aplikasi tapi tidak menggunakan. Ayo Bu, login dulu. Silakan login, Bu. Login dulu, Bu. Login, masuk username, password, baru login. Nah, gitu dia, Bu. Membuktikan bahwa actionnya punya Ibu sendiri, bukan punya MC. Ini udah login. Ini sudah login nggak? Ini login. Ya. Sudah login. Ya, sekali lagi pertanyaannya, ya, yang sudah bertransaksi 5 kali ke atas tetap di atas panggung. Ya, sekali lagi kami informasikan yang sudah bertransaksi di atas 5 kali boleh tetap di panggung. Silahkan. Kasih tunjuk kepada panitia. Kasih aja terus ini semuanya yang banyak saldo lagi. Nah, ini Kak yang banyak saldo. Sekali lagi kami informasikan buat Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Benar Meriah
yang masih memiliki Telkomsel 3G agar segera diimigrasikan ke Telkomsel 4G. Batas akhir esok tanggal 22 Juni. Apabila lewat dari tanggal 22 Juni, kartu Telkomsel yang masih 3G tidak dapat digunakan lagi. Dapat untuk imigrasinya boleh segera di depan panggung, tempatnya di stand Telkomsel. Kemudian kami informasikan buatnya Bapak Ibu yang berkeinginan untuk memakai baju muslim muslimah atau pakaian, boleh menuju ke stand pameran Nibras Show, di mana Nibras Show adalah salah satu sponsor kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-35 seprovinsi Aceh. Tepatnya boleh di samping kiri panggung dan juga ada di depan panggung di sekitaran tenda-tenda stand pameran. Baik, bagaimana Ibu dari Bang Aceh, sudah ada pemenangnya? Tinggal kita bagikan door prize-nya. Ya baik, yang tidak mencukupi syarat kami mohon kesediaannya untuk turun dari panggung utama. Baik, ibu-ibu yang tidak cukup syarat agar segera meninggalkan panggung utama. Ya, tereliminasi 3 orang. Terus apa lagi? Sudah habis. Kami beritahukan kembali kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Bener Meriah, insya Allah malam besok Bang Aceh akan mengadakan door prize selanjutnya dan akan memiliki kuis-kuis tertentu. Kemungkinan malam besok dapat mas pion, politron dan lain sebagainya. Yang banyak saldo. Yang banyak ada bangnya yang sedikit. Bantu orang kaya. Sekali lagi kami beritahukan kepada Bapak Ibu, acara ini didukung oleh Nibras House dan Bank Aceh. Baik, sekali lagi Bapak Ibu yang tidak mencukupi syarat, kami mohon kerjasamanya untuk turun dari panggung utama, tereliminasi. Pantengin terus juga Ibu Bapak dari IG MTQ Aceh, bakalan ada door prize juga di sana. Baik, Bapak Ibu yang tidak berkesempatan naik di atas panggung, boleh lihat-lihat Instagram MTQ Aceh. Di sana juga ada door prize dari Bang Aceh. Sekali lagi Bapak Ibu yang tidak berkesempatan naik di atas panggung, boleh lihat di Instagram MTQ Aceh. Bisa di-tag Instagram MTQ Aceh. Di sana juga tersedia kuis-kuis door prize dari Bang Aceh. Iya. Udah semua. Belum semua. Nah, coba cek yang sudah hadir berapa, yang belum berapa. Jangan nanti nggak ada. Ada ke hadiah terus. Ingat nomornya.
Nggak ada itu. Baik, sekali lagi yang tidak cukup syarat kami mohon segera turun dari panggung utama. Baik sudah ada pemenang door prize malam ini. Jumlahnya 5 orang. Ya, Akan 5 diberikan orang. door prize dari Bang Aceh. 1 lagi mana Bapak? Baik. Ya, Ya. ini door prize-nya. Ini dia. Jangan lihat kotaknya, lihat isinya. Ya. Selamat kepada Selamat. Bapak. Bapak siapa Pak? Bapak siapa Pak? Jailani. Ya, Pak Zailani. Selamat Pak ya. Bapak. Yang kedua, Ibu siapa Bu? Eni Romiati. Ya, Ibu Eni Selamat, Romiati. Jangan lihat kotaknya, lihat isinya ya Bu ya. Selamat Bapak. Batiar Putri. Terima kasih. Selamat Bapak. Oke. Selamat Bapak, setelah ini kita foto bersama. Kami panggilkan peserta dengan nomor TQ 330, TQ 331, TQ 333, TQ 334, TQ 335 agar segera ke meja panitia. Terima kasih banyak Bapak Ibu, silahkan kembali ke tempat. Sekali lagi kami panggilkan peserta dengan nomor TQ 330, TQ 331, TQ 333, TQ 334, TQ 335 agar segera ke meja panitia. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya buat bapak-bapak ibu yang memiliki kendaraan roda 4 yang terparkir di sebelah kanan mimbar tilawah dan di sebelah kanan sound, agar kami mohon kerjasamanya untuk dipindahkan ke tempat parkir yang telah disediakan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang memiliki kendaraan roda 4 yang terlalu dekat dengan mimbar tilawah serta yang terlalu dekat dengan sound, kami mohon kerjasamanya untuk dipindahkan ke tempat parkir yang telah disediakan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambil menunggu penampilan tilawah golongan dewasa, marilah sama-sama kita dengarkan persembahan, sholawat dan lagu-lagu religi yang akan dinyanyikan oleh Adinda David dan Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Toha
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنكمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنكمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ما إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimulai dulu. Tunggu apa bantu saya ya. Oke. Jangan nggak bisa di situ, sini aja. Udah. Nah, kursinya suruh ini di sini aja. Jangan di situ pasangan. Nanti waktu mau ini baru bangun. Nah, minta petugas yang terlap. Oke bang, nanti terus bang ngomong bang, biar kita media. Boleh. Musabakah Tilawatil Quran ke-35 tingkat Provinsi Aceh
akan digelar di Kabupaten Bener Meriah. Pelaksanaan MTQ ke-35 dimulai pada tanggal 18 sampai 25 Juni 2022. Pemerintah dan warga Bener Meriah siap menyambut kehadiran seluruh kafilah dari 23 kabupaten kota. Mari hadir dan saksikan Musabaqah Tilawatil Quran ke-35 di Kabupaten Bener Meriah. Bangkit dari pandemi menuju generasi Qur'ani. Bener Meriah. Lantunan azan dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara yang pertama diperdengarkan di telingaku. Cahaya Islam menyambut kelahiranku di bumi Serambi Mekah, tanah para syuhada. Peradaban Islam sudah menjadi nadi dalam seluruh sendi kehidupan leluhurku. Karena syariat Islam adalah panglima yang menegakkan hukum di negeriku. Mempelajari Al-Quran sudah menjadi bagian penting dalam proses menempa pribadiku. Wahyu yang disampaikan Rasulullah adalah nafas kehidupan umat di negeriku. Kami yakin ayat-ayat Allah adalah sumber ilmu yang nantinya menuntunku. Baina bina banun Akhlak adalah pusaka terbaik yang diwariskan kepadaku, karena ilmu pengetahuan akan memberiku kekuatan dan akhlak akan memberiku kehormatan. Ilmu bukanlah banyaknya riwayat. Ilmu tidak lain adalah sebuah cahaya yang Allah tempatkan di dalam hati para hambanya. Betapa indah Bener Meriah yang Allah ciptakan, bagaikan serpihan tanah syurga yang selalu menjadi pengingat syukurku atas rahmatnya. Cap, 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 kupi gayo, kupi gayo. Indah negeriku, subur alamku, dan harum kopiku adalah anugerah yang Allah berikan sebagai bekal menempa ketakwaanku. Islam bagaikan darah yang mengalir dalam tubuh budaya dan tradisiku, memberikan warna kehidupan di setiap tutur kata, bahasa, dan langkahku. Kutapaki langkah demi langkah mengarungi lautan ilmu Al-Quran yang tak bertepi. Rasa lelah takkan menyurutkan langkahku, karena ketakwaan dan keimanan kepada Allah menjadi tujuan akhir perjalanan ini.
Dan di dalam sujud, aku menemukan apa yang hilang dariku. Keindahan sujud adalah tindakan yang membuatku lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan aku bersujud, aku akan menyerahkan hati dan jiwaku kepada Tuhan yang telah menciptakanku. Al-Quran telah menjadi cahaya penerang kehidupan, membawa firman-firman Allah kepada umatnya melewati masa demi masa. Al-Quran adalah penuntun sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bermula kitab, ahkami menjelaskan, ahkami tuharati menjelaskan hukum-hukum taharah. Aku bersyukur kehidupan santri sudah membudaya di bumi bener meriahku. Majelis-majelis, kajian-kajian Al-Quran mengisi setiap detik waktu seluruh generasiku. Aku yakin generasi Qurani siap menyambutku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Islam itu berbasis ilmu pengetahuan. Semakin aku mengenal Islam, semakin cinta pula aku kepadanya. Semakin sedikit pengetahuanku tentang Islam, semakin berkurang pula kecintaanku kepadanya. Dengan seni, hidup menjadi indah. (331) dan peserta TQ 333 agar meregistrasi ke meja panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari minum kopi, minumnya sambil melihat acara MTQ. Hadirin yang kami hormati, mari kita mulai kembali acara kita malam ini. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Salawat bernadakan salam tak lupa pula kita curahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang telah menjadi pelita di tengah gelapnya malam dan menjadi rahmat serta syafaat bagi segala umat. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya zikrullah Dan Rekayesi KLC untuk memandu kembali acara Musabaqah Tilawatil Quran ke-35 cabang tilawah Quran golongan dewasa babak penyisihan di lapangan Senggeda, Kabupaten Bener Meriah. Salam takzim kami kepada yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang kami hormati Bapak dan Ibu ofisial Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran se-Provinsi Aceh, teristimewa para peserta Musabaqah Tilawatil Quran cabang tilawah Quran golongan dewasa serta hadirin yang berbahagia. Dewan Hakim yang mulia serta hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penampilan pertama, kami panggilkan nomor peserta Tiki 326 yang akan membacakan surah Al-Jathiyah ayat 22 halaman 451. Peserta Tiki 326 akan membacakan surah Al-Jathiyah ayat 22 halaman 451. Kepada peserta berikutnya dengan nomor TQ.327 harap mengambil makro di meja panitia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت
ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا إلا
وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Selanjutnya, peserta dengan nomor TQ.327 akan membacakan surah Al-Mu'min ayat 1 halaman 421. Surah Al-Mu'min ayat 1 halaman 421. Disilahkan. Kepada peserta berikutnya dengan nomor TQ328 harap mengambil makra di meja panitia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد
العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.
Sadaqallahul azim. Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor TQ 328 yang akan membacakan surah Ar-Rum ayat 1 halaman 365. Peserta TQ 328 akan membacakan surah Ar-Rum ayat 1 halaman 365. Kepada peserta berikutnya dengan nomor TQ.329 harap mengambil makro di meja panitia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, kami panggilkan peserta dengan nomor TQ 329 akan membacakan surah Al-Ahqaf ayat 1 halaman 453. Surah Al-Ahqaf ayat 1 halaman 453. Disilahkan. Kepada peserta berikutnya dengan nomor TQ 330 harap mengambil makro di meja panitia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات
ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين.
هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor TQ 330 yang akan membacakan surah As-Sajdah ayat 1 halaman 374. Peserta dengan nomor TQ 330 yang akan membacakan surah As-Sajdah ayat 1 halaman 374. Kepada peserta berikutnya dengan nomor TQ.331 harap mengambil makro di meja panitia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير.
لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. Selanjutnya, peserta dengan nomor TQ.331 akan membacakan surah Al-Mujadalah ayat 7 halaman 489. Surah Al-Mujadalah ayat 7 halaman 489. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم
ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya peserta TQ 331, maka musabaqah tilawah golongan dewasa istirahat sejenak
10 menit. Kepada peserta berikutnya dengan nomor TQ 332 harap mengambil makro di meja panitia. Senandung Quran membawa berkah yang didengar jutaan ummah. Qori-qori'ah membawa irama jirharka dan jika. Iramanya mengayun yang Masya Allah indah. Burni telong gunung tinggi, kuasa dari Sang Ilahi Rabbi. Semoga Quran menyejukkan hati menuju generasi Qurani. Hadirin yang berbahagia, sambil kita beristirahat, marilah kita mendengarkan persembahan qasidah dari salah satu dewan hakim. Kami persilahkan. Abi ke sana atau di sini? Di sini aja. Sini aja. Ini Meng Abi. Siapa lagi? Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami isi istirahat ini dengan sebuah munajat yang dilantunkan oleh Rabi'ah Adawiyah ketika beliau menyesali dosa-dosanya, mengharapkan surga Allah dan takut akan azabnya. Di tengah malam yang gelap, Rabi'ah Adawiyah melantunkan syairnya. Allah, 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 Rabbuna, Allah, 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 Khaliquna, Ilahi, Ilahi, Ya Ilahi, Ilahi Taubatan qabla mamati. Ilahi lastu lil firdausi ahlahu wala aqala lil jahim. فهب لي توبة فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر فإنك غافر الذنب العظيم. الله 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 ربنا الله 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 خالقنا الله 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 ربنا الله 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 خالقنا إلهي إلهي يا إلهي
إلهي توبة قبل الممات إلهي ذنوبي مثل أعداد الرمال إلهي ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة فهب لي توبة يا ذا الجلال الله 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 ربنا الله 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 خالقنا الله 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 ربنا الله 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 خالقنا إلهي إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات إلهي ذنوبي مثل أعداد الرمال ذنوبي مثل أعداد الرمال إلهي ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وعمري ناقص في كل يوم ذنوبي زائد كيف احتمالي ya Tuhanku surga Firdaus hana layak negeri kelon tapi pakri neraka jahim han elon terlepas tutong yang dan laka segala dosa benar ampun bersempat taubat Yoga sakarat lam hudib lun dosa lun ibarat ana ba'binah pante bersempat taubat ya hadarat ya rabbal jalil ajailnya si urakatirte dosa matamah Oh ya Allah, han elon anka ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi tawbatan qabla al-mamati ilahi lastu lil firdausi ahlan
ولا أقوى على نار جحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. آمين يا الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih kepada salah satu Dewan Hakim yang telah mempersembahkan qasidahnya. Wajib bagi kita limpah ruah bumi Indonesia, adil makmur sentosa. Thayyibatun warabun ghafur, pasti terlaksana. Sabaqat tilawatil Quran agung, wahyu kalam Tuhan. Pancasila sakti dasar Indonesia, pujaan bangsaku. Kemarifah tanah air kita, aman damai sentosa. Baldatun thayyibatun warabun ghafur, Nusantara jaya. Tilawatil Quran, pancaran ilahi, cinta pada Allah, Nabi dan negara, wajib bagi kita. Limpah ruah bumi Indonesia, adil makmur sentosa. Baldatun thayyibatun warabun ghafur, pasti terlaksana. Kami beritahukan musabaqah tilawatil Quran ke-35 ini disponsori oleh Nibras House dan Bank Aceh. Sekali lagi kami beritahukan musabaqah tilawatil Quran ke-35 seprovinsi Aceh disponsori oleh Nibras House dan Bank Aceh. Thayyibatun warabun ghafur, cita-cita kita, cita-cita kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali. Kami panggilkan peserta dengan nomor TQ 332 yang akan membacakan surah Ar-Rum ayat
41, halaman 368. Peserta TQ 332 akan membacakan surah Ar-Rum ayat 41, halaman 368. Kepada peserta berikutnya dengan nomor TQ.33 harap mengambil makro di meja panitia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا
Hadirin Ahlul Quran, selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor TQ 333 yang akan membacakan surah Al-Hadid ayat 20 halaman 487. Surah Al-Hadid ayat 20 halaman 487. Disilahkan. Kepada peserta berikutnya dengan nomor TQ 334 harap mengambil makro di meja panitia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor TQ 334 yang akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 halaman 465. Peserta TQ 334 akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 halaman 465. Kepada peserta berikutnya dengan nomor TQ.335 harap mengambil makro di meja panitia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله
Hadirin, selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor TQ.335 yang akan membacakan surah Adz-Dzariyat ayat 1 halaman 470. Surah Adz-Dzariyat ayat 1 halaman 470. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون
Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya peserta tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan esok hari pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan cabang tilawah golongan anak-anak dari nomor peserta 137 sampai dengan 146, dan pada pukul 16.30 akan dilanjutkan tilawah dewasa
dari nomor peserta 336 sampai dengan 340. Kemudian kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, malam besok adalah pengumuman finalis tilawah dewasa dan tilawah anak-anak. Sekali lagi kami beritahukan kepada Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam besok akan diumumkan para finalis tilawah dewasa dan tilawah anak-anak. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanah subur bertumbuhkan kopi, diselimuti embun di malam hari. Cukup sekian malam ini, kami ucapkan terima kasih. Kami selaku Master of Ceremony beserta seluruh jajaran panitia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabakah Tilawatil Quran ke-35 tingkat Provinsi Aceh akan digelar di Kabupaten Bener Meriah. Pelaksanaan MTQ ke-35 dimulai pada tanggal 18 sampai 25 Juni 2022. Pemerintah dan warga Bener Meriah siap menyambut kehadiran seluruh kafilah dari 23 kabupaten kota. Mari hadir dan saksikan Musabaqah Tilawatil Quran ke-35 di Kabupaten Bener Meriah. Bangkit dari pandemi menuju generasi Qurani.